Hello, insan ko gapo ni insan nyo katanan makangkangag iti marites ti bumarangay. So nga pa na ipakita tila payag na. Tanikas na nagpulatan nagka-infection sa amatan apo. Kat ni nagpalistalaan kat nagururay katanan makauray iso nga na pa nag exercise di asidig nga department store. Tat number 12 matpiman ti listaan na kat medyo mabayag-bayag pa day jay iso nga dayta nasarmingan dati formada ka ni friendship na kat na apo talaga taga Highlander piman. Syempre kas ti forma iti agmut-motor kan natapok ti dalan na. Kat dayta nakita daman ng mano ti presyo piman iti badbado ti ubing kat na piman. Ngumingina kat awang pa junakis da piman. Kat dahil nagpintas din nakita dahil so nagnagnada. Hindi pa pa-share damot piman yung handan nga agbayad tala. Baka adati madalapos da kat makurangan di pagbayad da kat di da pa'y amon umano ti bayadan da dita ay ti pagpa-check upan da kat an-anusa nalatan ani insan nyo ti agtugtugaw kadwa da gita senior citizen. Talaga nga kasta an-anos laeng ti panaguro-uray mapapublic kan private talaga kailangan ti anos nga aguro-uray ti doktor kat dayta tinawag da nga rod pimanen sa wakas number 12 dayta imbaglakad din tawan dagiti duma siguro na pandamalang nagpaspasyar kat dayta kalendaryo lang anin ti baryo na tanda ni matalamu daw pa ni insan nyo kat intugaw na basit tani matalimu daw tingin na ti bayadan na kat dayta gaputa dati halo-halo nakakita piman iso ti pampa agas ti talimu daw na dayta kinaimas iti halo-halo nga habang umununag kat umimimas piman kat basol mon atahan mo nga kiniwar kat daytan bye bye.